Reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukunda Intare Official. N'ubundi nk'ibisanzwe ndetse nk'uko twababwiye ko tuzajya tubagezaho amakuru abagezweho. Ni amakuru abagezweho tuba tugomba kubagerezaho ku gihe. Wowe wakoze subscribe nyaboneka mu by'ukuri kora like, share ndetse na comment. Ugifungura ikiganiro tuba turi kukugezaho ujye uhita wihutira gukora like, share ndetse na comment. Si ibyo gusa, ushobora nanone kuba ari bwo bwa mbere wenda udufatishije, nyaboneka kora subscribe. Ni iby'ingenzi cyane. Turabasuhuje mwebwe mudukurikira muherereye mu rw'imisozi igihumbi, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Hari abadukurikira bari muri aka karere ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duherereye, namwe turabasuhuje kandi bya nyabyo tubahaye ikaze. Hanyuma n'abandi abadukurikira muri Bwotamasimbi, namwe turabasuhuje nyaboneka. Namwe biterwa n'amasaha, niyo masaha yanyu, muraza kuba mukurikira iki kiganiro aricyo gihe cyanyu. Hanyuma mu makuru tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane iri kubera muri sheferi ya Bwito. Niyo makuru agezweho kugeza amagingo aya ngaya. Tuze kugaruka ku basirikare bishyize cyangwa se biripotinze mu maboko ya M23 batari bakeya i Nyabyondo, aho bavuye mu mitwe igiye itandukanye ndetse bakaba baje bafite n'ibikoresho byabo, nabyo turabigarukaho. Hanyuma turaza kuba dusimbukira muri Walikale ariko kandi hariya mu nkengero za Pinga, tubabwira uko bimeze, dore ko naho kugeza amagingo aya ngaya imirwano navuga ko itoroshye, kuko defense cyangwa se ibirindiro bya Wazalendo bo mu mutwe wa CMC Nyatura yo kwa Bigabo ndetse na Wazalendo wo muri NDC Renove ni umutwe wo kwa Gido Shimerai, basenyewe. Defense zabo zigeze muri 3 zimaze gutwikwa. Ubu ngubu rero bakaba barakaye cyane, bakaba bari kugaba ibitero hariya muri axe ya Burayi bashaka kugira ngo baprogresse peti. Gusa amakuru hari nuko force z'umutwe wa M23 nazo zihari, zisa nkaho zabiteguye ku rwego rukomeye cyane. Ibyo byose tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Hanyuma turaza kuba dusimbuka twerekeze muri Uvira. Haravugwa ingabo za M23 nyinshi zagiye mu duce tumwe na tumwe, ndetse uduce tumwe na tumwe bikaba bivugwa ko M23 ari twiri kurwaniramo, cyane cyane muri Mwenga usa n'uwerekeza mu maho plateau ya za Minembwe. Nabyo answa turabigarukaho turebe uko situation imeze. Hanyuma icyo tugusaba gusa wowe ni ukudutiza uyu mwanya ukadukurikira, hanyuma tukabagezaho natwe ibyo drone zacu, imboni zacu ziba zaduteguriye. Muri iki gihe ubusanzwe ntabwo nkunze kuba ndi njyenyine mu kiganiro, ariko Clever Bemba murabizi ko tuba turi hamwe, ariko ntabwo ahari. Ariko navuga ko ahari kubera ko aherereye, yagiye muri groupement, ari muri zunguruka muri Bashari Mokoto na Bashari Kaembe, arimo arazunguruka areba situation uko imeze. Ashobora kuza kutuzanira amakuru mu makuru yacu ari imbere. Mwabibonye nka nimugoroba yabagejejeho, yatuhaye amakuru yaravuye kuri tele. N'ubundi arimo ayadukusanyiriza amakuru ya nyayo kabisa, atubereye hariya muri access zigiye zitandukanye, ndetse tunabararikira kuza kuyakurikira. Hanyuma ngewe kuri breaking news zigezweho mfite kugeza amagingo aya ngaya, ariko hari helicopter yakoze impanuka, yagonze igiti mu birometero 36. N'ubundi bahita kuri 36. Ku 36 nta niryo zina ryaho, ni ibirometero 36 uvuye mu mujyi wa Kisangani uri kuza Beni. So biravuga ko iyi ndege ari indege ya FRDC. Ndakeka ko abo tubana ku mbuga nkoranyambaga video mwayibonye, nitwe ba mbere hari dushobora kuba
twayivuze ku bakora amakuru yo mu Kinyarwanda ndetse n'ibindi binyamakuru, kuko amakuru yose yahise atugeraho ako kanya atubwira ko iyo ndege ikoze impanuka ndetse n'abari barimo bose bamaze kwitaba Imana. Ni indege ya FARDC yari yerekeje muri Beni, ariko yari ifite plan yo gukomeza ikaza muri Lubero, dore ko muri Lubero kitwa abaturage benshi bamaze kwicwa na ADF NALU. Turaza nabyo kubigarukaho turebe ku burebure uko situation imeze n'icyo abaturage bari gusaba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ndumva tugiye kugenda tubiva ni muzingo. Munyemerere rero njya amakuru nyatangire muri territoire ya Rucu, ariko se yatangiriye muri Uvira. Natangiriye muri Uvira, muri Rucu nkaza kugarukamo nyuma. Muri Uvira cyangwa se ubwo ni mu cyerekezo cya Uvira ariko uturutse muri Mwenga. Amakuru atugeraho aratubwira ko umuvandimwe wanyandikiye, bigaragara ko hari amakuru ashobora kuba yarashaka kugira ngo amereze, amakuru aratubwira ko hari uduce tumwe na tumwe dutandukanye twagiye tuberamo imirwano ku itariki, kuva ku itariki ya 14 depuis le 14 cyangwa se kuva kuri 14 kugeza kuri 15 16 uyu munsi. Uduce turimo Burinyi, uduce turimo Kizuka, uduce turimo Ruhwinja, uduce turimo inkengero za Rurambo, uduce turimo Muhuzi ndetse na Kitoga. Ni uduce twabereyemo imirwano ikomeye cyane, ariko cyane cyane utu duce tukaba twiganjemo utwo muri teritware ya Mwenga. Amakuru atugeraho akatubwira ko hari abajenerali autoproclame babiri barimo Ruma Hondwa ndetse n'uwitwa Vumbi Kuruka. Aba ni abajenerali autoproclame bitambitsemo forces za M23 ngo yari iri kuzamuka iri kwerekeza mu bice birimo nka za Minembwe, ariko batanyuze inzira ya Rurambo, baciye inzira ya Mwenga. So urabizi ko hari uduce twinshi two muri territoire ya Rungu two bigaruriye, bakaba navuga ko bari barimo gushaka inzira ibapermeta kuzamura kunyura mu gukikira Ruwinja, bakazamuka bagahinguka. So sinzi ukuntu nshobora kubyita, ni uguturuka nanone kujya kurejenya n'ubundi amaho plateau. So nuko nguko byari bimeze. Hanyuma rero aba bajenerali babiri ngo baza kubitambika, haza kuba ngo n'imirwano itoshe, aho bazagenda bakomeje kwigamba yuko ngo ndetse ngo n'urugamba ngo barwanyemo na M23 ngo banarutsinze nkuko bagiye bo babivuga ku mbuga zabo. So amakuru akatubwira ko M23 bitatumye ibyo ngibyo bitatumye ikomeza, n'ubundi yagerageje kuavansa, yakomeje n'ubundi yagiye igera yakomeje ndetse yerekera mu kirere n'ubundi yari igamije kujyamo. So wenda icyo twavuga ni uko kugeza amagingo ya imirwano igikomeje muri utu duce n'ubundi, ndetse bivugwa ko hashobora kuba hari na bamwe mu bajenerali nk'uyu nguyu generali mu kanya bavuga ngo ni generali Vumbi Kuruka Vumbi, bivugwa ko nawe ashobora kuba yaba yanarasiwe muri uru rugamba rwabereye muri biriya bice. Ni amakuru mu by'ukuri aturuka muri teritwari ya Mwenga, ariko mu cyerekezo cyaho plateau cya Minembwe usa n'uturutse inyuma. So hari guturuka mu ruhande rwa za Kazira uzamuka Rurambo, hari no guturuka mu ruhande rwa buriya nshobora kuvuga ko ari uruhande wenda rw'ibumoso ruturutse muri axe ya za n'ubundi uca Warungu ukagenda ukaba wanazamuka uca Mwenga werekeza mu maho plateau. So icyo gitero rero Wazalendo bari kuvuga ko ngo bahagaritse forces za M23 ngo zitakomeje. Kandi amakuru akatubwira ko colonel n'ubundi uri hariya hejuru hamwe na Charles Matama, uyu akaba ari colonel Gakufi. Amakuru akabatubwira ko ngo ndetse ngo yaravuye Minembwe n'abasirikare benshi. So bikaba bigaragara ko ari abasirikare baturutse epfo bazamutse n'ubundi bakagera Minembwe, bakaba bahise bava Minembwe n'ubundi bagakomeza benshi ngo bari kwerekeza muri territoire ya Uvira, ariko banyuze muri groupement ya Bijombo. So ngo ni force nyinshi zaturutse
abari kubivuga bari gufatira kuri Minembwe, ariko njye nabihuza n'inkuru y'ibyabaye ku munsi w'ejo. Force zaturutse muri Mwenga zizamuka zerekera mu Minembwe, bikaba bigaragara ko aribo basirikare bavuye, kuko havuye force hariya n'ubundi bitero byajya bituruka za Poezero bikaza ndetse kugabwa hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Gusa amakuru ahari nuko ngo Colonel Gakufe yavuye mu Minembwe n'abasirikare benshi yerekeza muri teritwari ya Uvira muri groupe anyuze muri groupement ya Bijombo. Amakuru yizewe neza akemeza ko Colonel Gakufe yahagurutse Minembwe ndetse agahagurukana n'imodoka ya ambulance. Ubwo bishatse kuvuga ko yagiye mu rugamba, ntabwo yagiye muri mission de service, yagiye mu bijyanye ngo yajyanye na ambulance, ngo kandi ambulance yarimo n'abasirikare. Ngo aragenda ngo ndetse ngo bagiye bikoreye n'amasasu menshi, ngo imodoka ya ambulance ngo ndetse ngo ikaba yatwawe n'umushoferi ngo witwa Irakoze. So urumva ari amakuru aba hari abasobanutse. Irakoze niwe wari utwaye ngo iyo modoka. Hanyuma amakuru yize akavuga ko akemeza ko Colonel Gakufi yerekeje muri teritwari ya Uvira muri groupement ya Bijombo kugaba ngo igitero ku ngabo za leta, ubwo turavuga FRDC, ku ngabo za leta ndetse n'ingabo z'u Burundi na FDLR na za Wazalendo. Andi makuru yize akavuga ko ndetse na Colonel Mitabu watwirwaneho ngo akaba ari mu Mikenke, wakaba ari kwitegura kugaba igitero muri axe ya Poezero. Ngo ibi bitero bikaba bishobora byanga bikunze uko biri kuvuga, bikaba bishobora kurara cyangwa se kurara bigabwa uyu munsi, cyangwa se bikaba byakwinjira muri Uvira. Twibukiranye neza Colonel Gakufe yabwiye ikinyamakuru avuga ati njyewe baramutse bamuvuga ngo nimve hano Minembwe ngende nerekeze Uvira, ubu ngubu turi saa 11, ngejo mbere ya saa 11 nabahamagara ndi kwande kwa runaka muri Uvira mu mujyi rwagati. So biragaragara benshi bari kwibaza batese none yaba yahamagawe kugira ngo n'ubundi iriya mission ajye kuyakomplisa. Ariko nasubira inyuma, hari ikinyamakuru nsomye mu kanya cyo muri Kongo cyanditse ko ngo Uvira ngo yamaze kugaragara mu kintu bita fissile. Fissile ubwo navuga ko ari urareba inzu surtout nk'inzu zubakishije amatafari cyangwa se iki, iyo habonetsemo ni imitatu sinzi ukuntu nabyita. So nabyita imitutu sinzi ukuntu ndi bubyite, kuko biragaragara ko byanga bikunze ari nk'ibintu bishobora kuba byatuma hacikamo. Bikavugika ko rero bigaragara ko isaha iyo ari yo yose iyi Uvira nayo ishobora kuvamo uko byagenda uko ariko kose. Ibyo byose nabyo turakomeza tubirebere hafi, niba dushobora kubihuza n'ibyo Colonel Gakufe yaba yaravuze, cyangwa se n'andi mategeko agiye atandukanye ashobora gutangwa isaha iyo ari yo yose. Ngayo nguko rero nuko situation wenda nshobora kugaruka cyangwa se nshobora kuvuga yahangaha uko ihagaze kugeza amagingo yangaya. Gusa ikindi nagarukaho ku ngabo z'u Burundi nuko nazo ubwazo harimo kutumvikana, bikagaragara ko mu Burundi hamaze gucika igikuba. Icyo gikuba ni iki? Ingabo za FDNB, Perezida kwanza Evariste Ndayishimiye na Chef d'Etat Major General Prime Niyongabo, aba bagabo ntabwo bari kumvikana mw'abantu mwe. Amakuru atujya ari kutubwira ko batari kumvikana. Ute Perezida Ndayishimiye w'u Burundi n'umugabo mukuru w'ingabo z'icyo gihugu General Prime Niyongabo bararebana y'ingwe, bapfa amabuye y'agaciro yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye aherutse gutegeka ko abaofisiye bakuru babiri bo mu ngabo za FDNB bafungwa bashinjwa cyangwa se bakekwaho kwinjiza amabuye y'agaciro i Bujumbura bayakuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hanyuma perezida ahita ategeka yuko batabwa muri yombi. Abo ofisiye batawe muri yombi tariki ya 28 mu by'ukuri z'ukwezi
kwa karindwi. Ubu ngubu urumva turi 10 na zingahe, urumva barafunzwe. Gusa amakuru ahari nuko baje gufungurwa. Ofisiye bataye muri tariki 28 ubwo bavaga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko umushoramari witwa Juvenal Hajayandi ufite isoko ryo kugaburira abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo akaba ushinzwe kugaburira aba basirikare afunzwe agatabwa muri yombe akekwaho uruhare rwo kwinjiza amabuye y'agaciro mu gihugu cyo Burundi. Murumva umusirikare wari ushinzwe kugaburira abasirikare, umugabo wari ufite isoko ndetse uretse ryo kugaburira abaturage, umugabo wari wari ushinzwe n'undi kubagaburira. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kumva ko yatawe muri yombi. Uyu nawe hakaba abandi basirikare nabo baje gutabwa muri yombi nyuma yo gufatwa kwa aba ofisiye sasa bakomakomeye. Amakuru atubwira ko bajyanye mu biro by'umushinjacyaha cya Procureur General mukuru Bujumbura, abahata ibibazo ndetse ababaza mu masaha y'ijoro. Bivuga ko bashobora kuba ndetse barakorewe n'iyicarubozo, nyuma boherezwa muri gereza nkuru ya Mpimba. Bamaze koherezwa muri gereza nkuru ya Mpimba bafungirwa mu gace kazwi nka infirmerie, bashyizwe muri infirmerie. Bamaze gufungwa abo ba ofisiye kandi bashinjwa kwinjiza mu Burundi ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibitenge. Ibitenge baraza, murabizi, bakaza bakarangura muri Kongo, baraza bagafata essence. Murabizi ko ikibazo cy'igitoro mu Burundi gihari, bamara kurangura bakajya kugurisha mu Burundi. Abo rero bahise nabo nibyo bakekwaho. Hanyuma ikibazo cyaje kuhaba sasa niki, General Prime Niyongabo yahise ategeka, yahise ajya muri gereza arabafungura arabasohora. Amaze kubasohora bibabaza General Neva, agira agahinda gakomeye cyane. Ariko kubera ikibazo gihari mu Burundi, Neva ntabwo ashobora kongera, yahise agira ubwoba bwo kongera gufata abasirikare basubize muri gereza kuko Uburundi bufite ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cyo kuba abaturage bafite ikibazo cy'amashanyarazi cyangwa bita ngo umuyaga nkuba, bafite ikibazo cy'igitoro, bafite ikibazo cy'isukari, bafite ikibazo ubukene buteye ubwoba buri kunumbura. Aravuga ati abaturage ukuntu banyanze, abaturage ukuntu bimeze, nindamuka nibeshye nkashwana n'uyu Prime Niyongabo, kuko ngo yari afite na gahunda yo gusimbuza Prime Niyongabo, ariko byaje kurangira uyu mugabo abavanyemo ku gahato. Bigaragara ko bari abasirikare bakorabora na chef d'état major general wabo. Neva rero akavuga ati biriya byakabaye ibyanjye niba so. Urumvamo hagati aho ngaho harimo ikibazo gikomeye cyane. So nuko situation imeze iri muri biriya bice. Hanyuma 23 nayo ikaba iri kugenda advancinga ibasatira ndetse ishaka kubafatanya n'ibibazo barimo. Munyemerere aha tuhave duhita twigarukira muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ntabwo nababwiye ko hano muri Mabanga Sud hari kubera inama nibiza kudukundira video yaho dushobora kuza kuba tuyifite, turaza kuyibagezaho. Ariko kandi mwebwe tubana ku rubuga nyabuna, niba ari bwo bwa mbere dufatisha uko tukaba tutabana kuri groupe ya WhatsApp, watwandikira kuri 079 661 07 636 079 661 ubwo ni 6, donc ni 079 61 07 666 079 661 07 666. Hanyuma ako kanya utubwira wiherereye, twahita tugushyira ku rubuga ubundi n'ubundi ibyo tutabagejeje ahangaha mu makuru, cyane cyane nk'ama video iyo tuyashyira ku magroupe WhatsApp, kuko ahangaha tuba twirinda yuko dushobora kugira ibibazo. Hanyuma munyemerere duhite dusimbukira muri teritwari ya Rucuro. Rucuro haravuga iki? Teritwari ya Rucuro, muri teritwari ya Rucuro kugeza amagingo y'engaya icyo nshobora kubabwira nuko imirwano ikomeje, ni imirwano itoroshe kugeza amagingo y'engaya muri sheferi ya Bwitoho. Nababwira ko
icyitwa seselefe cyo nta nubwo bigeze bacyumvaho, niba baranacyumvise nta nubwo bakivuga. Kuva mu masaha ya saa tanu z'amanywa kuri uyu munsi tariki 16 kwa munane 2025, kuva mu masaha mu 23 nk'uko yari yabwiye abaturage bo muri zirace muri axe muri groupement ya Mutanda, yatangije operation, niba ariyo nakwita Caterpillar sinzi, yatangije operation ikomeye cyane, ndetse amakuru arambwira ko operation iri kuzinyuza amasasu kompora kuri kompora ari kuva muri ahangaha muri Gikuku akagwa aho bita Igitunda. Igitunda imo FDLR za zindi za foka za zindi z'ibigugu nizo ziri muri Gitunda. Andi makuru akatubwira ko ngo amasasa ari kumvikana neza muri centre ya Kikuku, ko niho ari kuva mu misozi ya Kikuku akumvikana neza muri Kikuku ndetse no muri Nyanza. So abangaba kubakuramo utabasenyeyeho ibirindiro bagira ndetse n'ubwihisho bwabo, nubwo bwose bamara kubikora ubundi ukabona barongeye barubatse, bitewe nuko bigaragara ko hariya nta handi bazajya. Baravuze bati eko ya niba ari ugupfa kamani kukufa tukufa, niko basigaye niko bisigaye byubakitse. Amakuru akatubwira ko aha muri village ya Gitunda ndetse na Nyarubande hari kugwa icyitwa ibisasu bikomeye cyane, ariko abaturage bakaba barahavuye benshi bakajya muri access zigiye zitandukanye. Hanyuma amakuru akatubwira ko hano muri Bwito, yemwe Masisi ndetse na Warikare, nta munsi ushobora kurangira ngo wire kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nta rusasu ruvuze. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Muri Warikare ngiye kuba masimbukira gatoya mwumve naho ibikomeje kubabera. So imirwano itoroshe iri kubera muri axe ya Gitunda. Gitunda irimo irakongoka. Ndumva wenda ibyo ngibyo bishobora kuba biri kumvikana, gusa aturiye Nyanzare, aturiye Gikuku barimo barumva uko ibisasu bikomeje kugenda bivuga. Harya nababwiye ko abanyasore hano muri Mabanga bakabaye bajya kwitabira inama, ubwo ndaza kubabwira ibyayivuyemo, ripoti yayo mu nyuma. Hanyuma amakuru atugeraho aratubwira ko muri teritwari ya Rubero abaturage bongeye kwicwa na ADF kabisa. ADF muri sekiteri ya Bapere, amakuru aratubwira ko kuri 13 na 14 abaturage bishwe mu gace, kandi bikavuga ko ngo hari abaturage bamaze kugera muri 32 bishwe mu minsi gusa itatu, le 13 le 14 le 15 le 16 n'uyu munsi 32 bamaze kwicwa na ADF. Noneho igitero cya nyuma bikavuga ko aho bita Melia, igitero cya nyuma bivuga ko cyabaye uyu munsi mu gitondo, ari icyahitanye abantu 4 mu gace ko bita Kenge. Mu gace ka Kenge 4 bose bitabye Imana. Bikavuga ko ngo ibi bitero bikomeje kugenda bikurikirana bibera muri sekiteri ya Bapere, ngo mu gihe cyo FRDC yo ikomeje kwiryamira yo ntacyo yitayeho. Ahangaha akaba ari muri Rubero, kandi sekiteri ya Bapere murabizi ko ihana imbibi na sekiteri ya iyi sekiteri yo hino ubwo se sekiteri ya Mbao, ariko sekiteri ya Bapere ikoze kuri Beni. So andi makuru avuga ko kuva kuri tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu abaturage ba sekiteri ya Bapere bakomeje kwicwa na ADF MTM. Ni mu gihe cyo usanga aba bari kwicwa, ariko FRDC irahari, UPDF irahari, kibaza ira operation conjointe usuja ikimaze kashaka kakibura. Mu gihe cyo muri bya bice byo 23 yamaze kwigarurira icyitwa ADF nta nubwo bakina kivuga, baribagiwe ibyo ngibyo ntago babizi. So axe ya leta niyo iba irimo ADF nalo. Namwe ubwo ndakeka murabyumva uko gahunda zishoboye kuba ziri kugenda zitwara. Hanyuma wenda tugana ku musozo muri Warikare mu gace ka Kasheberi, naho imirwano yakomeje. Ni mu gihe ku munsi w'ejo hari habaye isoko riza kwangirika, abaturage bari barimo
ariko ni imirwano navuga yaryangirije, hanyuma abaturage barahunga bava mu byabo baragenda. Wenda ikindi dushobora kuvuga ni umuturage wishwe ahangaha muri Kangote, umuntu ari kuva mu mujyi wa Butembo ari kwinjira muri Beni, haje kwicirwa umwe mu barinzi b'iyi bariyeri, nayo ni amakuru agenda atugeraho kabisa. Hanyuma hano Kabutembo haje gutoragurwa ama uniform n'ubundi kugeza amagingo ya hari haruguru bitaramenyekana waba yayahataye, ni uniform za gisirikare. Hanyuma Repubulika ya Kivu yigengayo irimo irahumura ku rwego rudasanzwe, aho benshi bari kuvuga bati Repubulika ya Kivu yigenga yaje. Muraza kubona kuri tamboneri, muraza kuhabona umudamu hari, niwe Perezida William Ruto yamugize ambasaderi niko twabyita. Biravuga ko amabanki ashobora gufungurwa ndetse n'ikibuga cy'indege, sosiyete zose z'abanyakenya zigomba gutangira gukora. Gusa Kinshasa yo mu burakari bukomeye cyane ishobora guhamagaza isaha iyo ariyo yose. Iyo ni prediction, ni ibyo tuba duteganya nk'uko Kongo isanzwe ibigira. Ishobora kuza guhamagaza umuvugizi wayo, ambasaderi wa Kenya ashobora kuza guhamagarwa akajya kwisobanura. Hanyuma Muhozi Kainerugaba nawe arongera akora agashya, aravuga ati twebwe M23 niramuka ifashe Uvira natwe tuzafata Gisangane. Nayo ni amagambo akomeje kuri koroza ari gutwika imbuga nkoranyambaga. Kinshasa ibinyamakuru byakojeje ibaba muri wino biri kwandika. Hanyuma imirwano n'ubundi muri Ituri yakomeje mu gace kitwa Chomia hagati ya FARDC ndetse n'inyeshyamba za CRP ziyobowe na Thomas Lubanga. Hanyuma bikavugwa ko hano muri Jugu kugeza amagingo ya abamaze gupfa ari abantu bageze muri 31. Hanyuma abasivile ni 19, 14 bakomeretse. Hanyuma abandi baturage bageze ku bihumbi 15 bakaba baravuye mu byabo. Urumva iki ni ikibazo gikomeye cyane kugeza amagingo ya nuko nguko situation zihagaze. Hanyuma guverineri wa Kivu y'Amajyepfo uyu bamwita Patrick Busu Bwangwi, uyu mugabo yavuze ko ngo abaturage bafite ikibazo cy'umutekano muke muri Bukavu ngo kigiye gukemuka, ngo bashonje bahishiwe kuko force hagiye kuza abapolisi benshi ku buryo ki ngo umujyi wa Bukavu urabasatire. Kugeza amagingo ya cyari ikibazo gikomeye cyane kumva ko wazalendo binjira muri Bukavu, wazalendo bagakora ibyo bishakiye. Ubu ngubu rero amakuru ahari nuko abangaba abapolisi bagiye kuza ngo bageze kuri 700 bashobora kuza gushyirwa mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma ubwo urumva abapolisi ba M23 bari abasirikare, hanyuma bakarinda umutekano w'umujyi wa Bukavu. Sinzi niba ari indi nkuru wenda twaba tutavuze. Hanyuma wenda inkuru ntavuzeho ni baba Salendo bageze kuri 18 bajoyininze uyu munsi. Ubwo twabivuga ko byabaye nimugoroba, ubwo buriya ni mu gitondo. So bajoyininze ari benshi ndetse n'imiryango yabo ndetse n'imbunda zabo, nta wigeze azamaramasa. Hariye Nyabyondo aho bavuze ko ngo bari gushishikariza abagenzi babo bari mu bice byo basizemo bagomba kugaruka bakaza, ndetse ngo n'imibereho bari barimo ngo ntabwo yari myiza. So wenda ikindi dushobora kuvugaho, twavuga ku rubanza rwa Constant Mutamba. Twavuga yuko Constant Mutamba yasabiwe ibihano, ibyo yasabiwe ejo ku munsi w'ejo nibwo yavuze ijambo rye rya nyuma. Avuga ijambo ribabaje atanga amaverse biblique, yaruciriye mukase rutwaye mama wiwe niko bimeze. Yafunze benshi none nawe ni uko bigiye kugenda, nubwo arimo arerekana amaso y'imbabazi. Sinzi niba ubutabera buri bumugirira imbabazi. Hanyuma ikindi twasorezaho ni Moise Katumbi na Ensemble pour la République bateraniye Buruseli bagira imyanzuro bafata, ndetse na Kabila kuba ngo yaratembereye ahangaha muri Congo Brazzaville bikomeje gutera igitutu cyane ubuyobozi bwa Kinshasa. Hanyuma reka nsoze mbifurize mu by'ukuri weekend nziza. Ni iminsi ya weekend, umunsi ni ku isabato, bagize isabato nziza mu kanya iraba ikomeye, niko numva babivuga bikomeye. Hanyuma ku munsi w'ejo ni icyumweru. Hanyuma mukomeje mugubwe neza, ubundi turidire amakuru yo Clever Bemba mu kanya agiye kutugezaho. Amakuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.